Тусінде кофе кору, тусінде кофе ішу, бул дуньяментини штиктин белгісі. Егер адам тусінде кара кофе ішіп отирганин корсе, ол ауырып калуи немесе кайгимен муинга батуи мумкин. Алтатти кофе, ризиктин тарилуи немесе кейбір жоруларга сайкес, арам жолмента билган пайда ретінде тусіндириледи. Тусінде кофе ішіп отирганин кору, алдагги сапардин белгісі. Егер жаз жигит тусінде кофе ішсе, бул онин шетелге конис аударатинин билдиреди. Егер бойжеткен тусінде кофе ішіп отирганин корсе, ол турмыска шигатинин билдиреди. Егер айел адам тусінде кофе ішсе, бул онин осек аян мен буликке жакин адамен дозболатинин корсетеди. Алкарт адам тусінде кофе ішіп отирганин корсе, бул онин минезинин кааталдыгин билдиреди. Ибн Сириннин туз жоруина сыйкес, тусінде кофе ішу, жайлы ликтин белгісі. Егер адам тусінде кара кофе ішіп отирганин корсе, бул онин ауырып калатинин немесе киіндик каатап болатинин корсетеді. Ал егер тусінде титти кофе ішіп отирганин корсе, бул онин ризик несибесинин кемистигине немесе кейбір тусіндірмелер бойынша арам жолмен табыс табатинина далел болады. Карапайым кофе ішкен адам ауырып калады немесе кайгыга батады. Ал тетти кофе, бул азгантай, ризик немесе арам жолмен келген малмулик, кейбір туз жорушылар бул туз тибиджатен гизу, динде булик жасау ретінде тусіндиреди.